Ngiye kuba ikaze mwebwe mu kigo gishinzwe uburezi REB. Ku bantu batarakora application cyangwa se batarabona akazi, ari n'amahirwe akomeye. Twibutse yuko kuri waiting list hariho abantu bakiriho, ariko abasigaye kuri waiting list biri kugaragara yuko ari bakeya bitewe n'imyanya iri ku isoko. Akaba ariyo mpamvu iki kigo cyafashe umwanzuro wo kuba cyashyiraho indi myanya ku isoko nk'uko muri kubibona. Hanyuma rero REB job profile ni ukuvuga ngo imyanya yashyizwe ku isoko ni imyanya 63. Hakaba hakeneweho abakozi 6,532, ariko nk'uko mubizi hari ababa barakoze ibizamini mu myaka yashize bari kuri waiting list. Bari kugaragaza rero ko kuri waiting list hariho abantu bakaba 3,729. Bivuze yuko rero abazabona akazi kuri iyi bazaba bapayinze kuri iyi myanya yashyizwe ku isoko bazafatamo 2,771. Hanyuma wateranyaho n'abari kuri waiting list bagahita bahura n'ibihumbi 6,532. Aya ni amahirwe rero aza rimwe mu mwaka, aho abize education ndetse n'abatarayize bose bahabwa amahirwe yo kuba bakora application mu buryo bworoshye cyane, bakaba babona akazi muri iki kigo cya REB, aho bakora ikizamini cyo kwandika gusa, bitandukanye n'ibindi bigo bya leta aho usanga bakora ikizamini cyo kwandika ndetse bagakora n'ibindi bizamini bijyanye na interview. Akaba ari umwanya rero tugiye kwibanda ku myanya bashyizeho cyane, tugenda tubabwira na position cyangwa se imyanya kuri buri post ikenewe. Hano bashyizeho umwanya wa social studies. Murabona yuko ni imyanya yagiyeho ku munsi w'ejo hashize ku itariki 18 z'ukwezi kwa 10/2024. Bakaba nubwo bashyiraho ko bakenewe umuntu umwe, ariko bagenda bashyiraho bitewe n'abantu babonye. Icyo usabwa hano ni ukuba wagira amanota 70%, ubundi ugategereza kuri waiting list, ubundi ugategereza ko akazi kaboneka. Kuri social studies hano rero hari abari basigaye kuri waiting list. Hano bakeneye bivuze yuko uzakoramo ikizamini ndetse n'abari kuri waiting list. Poste zose ziri total ni abantu 60 bakeneweho. Rero niba warize bijyanye na social studies with education, ntucike kuba wakwaprayinga ahangaha kuko hakeneweho abantu 60. Biguse yuko iki kizamini kizakorwa mu ntangiriro z'umwaka utaha, nubwo application ibishyizweho ubu ngubu, ariko ikizamini cyo kwandika kizaba mu kwezi kwa mbere hagati, bishobora no gufata mu kwezi kwa kabiri. Nkuko muri kubibona rero hari indi myanya igiye itandukanye. Hari head teacher of primary school. Kuri database dufiteho bakeneye abantu 19 bazahabwa akazi kuri iyi nshuro. Hanyuma ku mwanya wa French teacher A0 bari gukeneraho abantu, hari imyanya iri ku isoko ndetse n'indi izagenda iboneka 32. Hakaza umwanya wa physics and teachers, hari abakiri kuri waiting list, bakeneye abantu 27. Hanyuma hari ku mwanya wa biology and teachers, ku myanya ihari bashyize ku isoko hakenewe abantu 67. Hanyuma ku mwanya wa geography and history hakenewe abantu 80. Ku mwanya wa chemistry and biology teachers hakenewe abantu 94. Hanyuma ku mwanya wa geography and economics teachers hakenewe abantu 62. Ku mwanya wa chemistry of teachers hakenewe abantu 49. Ku mwanya wa computer lab attendants bakeneye abantu 34. Ku mwanya wa geography teachers hakenewe abantu 41. Ku mwanya wa computer science teachers hakenewe abantu 34. Ku mwanya wa history and economics teachers hakenewe abantu 77. Ku mwanya wa foundation of education teacher A0 hakenewe abantu 47. Hanyuma ku mwanya yindi igiye ikurikira, umwanya wa history teachers hakenewe abantu
34. Iyi myanya yose turi kugenda tubabwira haba hari abari kuri waiting list ndetse hari n'abazapurayinga kuri uyu mwanya, byose wabiteranya bikaza guhura n'ibihumbi 6,000 bisaga 500. Umwanya wa economics hakenewe abantu 47. English and French teacher hakenewe abantu 104. Ku mwanya wa English and Kinyarwanda teacher hakenewe abantu 114. Ku mwanya wa English and Kiswahili hakenewe abantu 83. Ku mwanya wa ICT A0 hakenewe abantu 47. Ku mwanya wa English and Literature English A0 hakenewe abantu 59. Ku mwanya wa English Teacher A0 hakenewe abantu 37. Entrepreneur and abantu hakenewe abantu 108. Entrepreneur A0 hakenewe abantu 43. Religion and Ethics Teacher hakenewe abantu 42. Bursary and Education hakenewe abantu 34. Inclusive and Special Needs Education hakeneweho abantu 32. Kinyarwanda teacher hasigayeho bari kusanga hari gusabwa abakozi batari mu kazi ni 42, ariko bashobora kuziyongera. Ku mwanya wa Kiswahili teacher hakenewe abantu 29 kuri ubu, ariko nabo bashobora kuziyongera. Hanyuma Science Lab attendant hakenewe abantu 39. Literature in English teacher hakenewe abantu 42. Mathematics and Biology teacher hakenewe abantu 54. Mathematics and Chemistry teacher hakenewe abantu 72 bose. Financial Accounting teacher hakenewe abantu 61. Mathematics and Computer Science hakenewe abantu 37. Hanyuma Mathematics and Geography teacher hakenewe abantu 82. Umwanya wa Mathematics and Physics teacher hakenewe abantu 73 bose. Hanyuma ku mwanya wa Mathematics teacher hakenewe abantu 34. Ku mwanya wa Physics and Chemistry teacher hakenewe abantu 48 bose. Hanyuma ku mwanya wa Physics teachers bakeneyeho abantu 37. Auditing teacher bakenewe abantu 17. Biology Chemistry teacher A1. Kuri ze A1 rero niho bakeneye abantu benshi cyane, kuko murabizi yuko mu Rwanda tugiramo za ordinary level nyinshi. Aha niho bakeneye abantu benshi. Tubibutse rero kuri Biology Chemistry teacher A1 hakeneye abantu 147. Swahili teacher A1 hakenewe abantu 98. French English 83. Geography and History teacher A1 hakenewe abantu 74. Kinyarwanda English teacher hakenewe abantu 70. Accountant Secretary A2. Mathematics and Biology A1 hakenewe abantu 93. Pre-primary and lower primary teacher A2 hakenewe abantu 237. Hanyuma Mathematics Chemistry A1 hakenewe abantu 92. Language teacher A2 hakenewe abantu 67 bari kuri waiting list, ariko bari guteganya yuko bashaka kongera ibyumba by'amashuri akaba haboneka indi myanya ikaba 167. Ku mwanya wa Mathematics and Geography teacher A1 hakenewe abantu 37 bari kuri waiting list, hakiyongera n'abandi bantu 40 bazashobora kuboneka ku yindi myanya izagenda iboneka. Mathematics and Science Elementary Technology teacher aba nabigisha muri primary. Ahangaha hakenewe abantu 137. Mathematics Physics teacher A1 hakenewe abantu 84. Hanyuma Physics and Chemistry teacher A1 hakenewe abantu 39. Social Resource Education teacher hakenewe abantu 107. Gani kuri primary. Taxation teacher hasigaye abantu bari gusaba abantu 43. Hanyuma Foundation ECPRP hakenewe abantu 42. Psychology teacher hakenewe abantu 34. Hanyuma Patron A2 hakenewe abantu 132. Matron naho nukuvuga ngo Patron na Matron biri kugendana, bose poste zizagabana n'abantu 132. Hanyuma Library I2 hakenewe abantu 83.
hakaza music, dance and drama teacher age 0 bakeneye abantu 13. hanyuma creative performance arts music bakeneye abantu 29. ndumva rero iyo ni imyanya yose iyo iteranyije ihita ihura n'ibihumbi 6,500 bisagaho gatoya. iyi ni imyanya myiza cyane. ushobora gukora application ibijyanye n'ibizamini bicupuri cyangwa se examen zagiye zikorwa. mushobora gusura akumunsi tugiye kubashyiraho upload buri munsi. nimuciko rero n'amahirwe kuba mwakwapurayinga. waba uri kuri waiting list warigize amanota 70 yawe ku ijana, utegereze. waiting list yo muri education imara imyaka 2, hanyuma ukaba wabasha kuba wabona akazi kandi n'ubona uri kure, ubona ukiri kure cyane rwose. ushobora kongera ugakora application kuri iyi myanya, hanyuma ukaba wagerageza amahirwe yawe. murabona rero akenshi bakunze gushyira akazi k'abantu bize education, ariko n'abatarize education bize ibijyanye na sciences ahangaha bakaba bahawe amahirwe yo kongera gukora application, hanyuma ukaba mwagerageza amahirwe, hanyuma tukarwanya ubushomeri. iyi rero yari akumunsi. sangiza iyi video abandi bose batarayibona. ushobora kuba wabibonye ku mbuga zose ariko ntabwo ubiboneho imyanya ikenewe kuri buri post. ibi biragufasha rero kuba washyiramo imbaraga no kuba wakwiga neza zino examen. bivuze yuko ikizamini kizakorwa mu kwezi kwa mbere 2025 cyangwa se mu kwezi kwa kabiri niko bari kuprefera, kugira ngo bazabashe gushyirwa mu myanya muri uriya mwaka utaha guhera mu kwezi kwa 3 kwa 4. ahangaha abantu bazaba batangiye gushyirwa mu myanya ku isoko. tubahaye ikaze rero, ari nako tubararikira gukomeza gukora subscribe, musangize iyi video abandi bose bakeneye aya mahirwe. hanyuma ikibazo ushobora kugira ushobora kutwandikira se muri comment, hanyuma tukaba twasangira amakuru yose mwifuza.